Reka twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo. Uyu munsi turi kuwa gatatu itariki 16 z'ukwezi kwa munani. Uyu ni umunsi ukomeye cyane. Uyu ni umunsi ukomeye ku banyamurenge n'inshuti zabo. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani mu 2004 nibwo habaye amakuba. Iyi ni inkuru mbi yumvikanye mu Gatumba, aha ni mu gihugu cy'u Burundi. Reka ngukasabe niba utarakanda subscribe, kuwakanda subscribe kugira ngo amakuru yacu azajye akugereraho ku gihe. Bakunzi bacu tudatinze, uyu ni umunsi ukomeye cyane ku banyamurenge, aho abagera ku 156 bishwe, abandi bagera ku 108 bagakomereka, kugeza kuri ubu nyine abagera ku 8 bakaba barabuze batarabonerwa irengero. Atese byagenze gute? Byatangiye ryari? Byaturutse kuki kugira ngo aba baturage b'abanyamurenge bicwe urw'agashinyaguro baguye ku butaka bw'u Burundi? Nk'uko mubizi mu 2004 habaye intambara yabaye mu mujyi wa Bukavu. Iyi ni intambara yari uhujije uruhande rwa Colonel Jules Mutebutsi ndetse n'uruhande rwa leta ya Congo. Aha rero habayeho kurasana ndetse habaho n'impfu zitunguranye z'abasivili hano mu mujyi wa Bukavu. Abaturage b'abanyamurenge batangiye kwicwa, bari mu mujyi wa Bukavu, abandi bahungira mu mujyi wa Kamembe mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe rero abasirikari b'abanyamurenge bari mu bice bitandukanye byo muri Sud Kivu batangiye guhigwa bukware, aho twavuga Shabunda na Walungu, ndetse n'abari bari mu mujyi wa Bukavu. Aba bose batangiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, dore ko utari uri kumwe na bagenzi be cyangwa se abari bari mu gace runaka ari bakeya barishwe, abandi bakwira ibisambu cyangwa se amashamba birwanaho kugeza baserutse mu mujyi wa Bukavu bamaze gufatwa na Jules Mutebutsi. Mu mujyi wa Bukavu rero habereye imirwano ikomeye cyane. Iyi ni intambara izwi cyane, izwi nk'intambara ya Jules Mutebutsi yo mu 2004 muri Bukavu. Ku ruhande rwa leta ya Congo ntabwo barimo bahiga umusirikari gusa. Izi ni ingabo za leta ya Congo zarashe zikerasa abaturage b'abanyamurenge, dore ko hari abanyeshuri bishwe, hari abasivili benshi bishwe mu mujyi wa Bukavu, ndetse n'abasirikari bari ku ruhande rwa Colonel Jules Mutebutsi baza kwicirwa hariya mu mujyi wa Bukavu no mu nkengero zawo. Ibi rero byatumye muri Sud Kivu hongera kuvuka umutekano muke cyane. Ni nyuma y'amasezerano yari yarasinywe mu 2002 yo kuvanga ingabo hagati y'impande zari zihanganye na leta ya Congo n'uruhande rwa leta ya Congo, bakemezanya ikiswe 1+4, aho ku ruhande rwa SD Goma bahise batanga Vice President Azarias Ruberwa, ndetse n'ingabo zikavangwa. Abanyapolitike benshi icyo gihe bagiye mu mujyi wa Kinshasa bahabwa imyanya irimo abasenateri, abadepite n'indi myanya ikomeye hariya mu butegetsi bwa Kinshasa. Bakunzi bacu, aka kavuyo kamaze kuba hariya muri Bukavu ntabwo byarangiriye aho, kubera ko abanyamurenge bazi ikibazo bari bafite mu mujyi wa Bukavu. Kubera ibibazo byari byabereye mu mujyi wa Bukavu, abari bari Buvira nabo babonye ko bizababera nk'ibyabaye muri 1998 cyangwa se mu 1998, aho abasirikari b'abanyamurenge bashamiranye n'ingabo za Laurent Désiré Kabila mu mujyi wa Uvira, abaturage benshi bakahicirwa ndetse n'abasirikari. Ibi rero bakunzi bacu, reka tubabwire ko abaturage b'abasivili b'abanyamurenge bari basanzwe batuye hariya mu mujyi wa Uvira mu 2004 bamaze kubona ibyabereye i Bukavu bafashe umwanzuro wo guhunga. Bose barahunze bahungira mu gihugu cy'u Burundi banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Abaturage bamaze kugera ku mupaka wa Kavimvira rero bakiriwe na HCR imaze kubakira yahise bashakira inkambi y'agateganyo ihita ibashira mu Gatumba. Mu Gatumba rero hari harimo inkambi ntoya. Iyi nkambi ikaba irimo abaturage b'abanyamurenge bagera kuri 800, hakaba barimo n'abafurero bakeya ndetse n'ababembe bari bahungiye muri iyi nkambi, bari bahunze n'abaturuka mu mujyi wa Uvira, dore ko hatutumbaga icyotsi cy'intambara. Bimaze kugenda gutyo rero, abaturage bamaze kwambuka umupaka, bamaze guhabwa iyi nkambi ntoya, barahabaye.
barahabaye, ariko mu gihe kidatinze baje guhura n'isanganya, baza kugabwaho ibitero bikomeye cyane mu ijoro ryo kuwa 13 z'ukwa munani mu 2004. Abaturage bahahuriye n'ibibazo bikomeye cyane, dore ko FNL Parpehutu ya Agathon Rwasa yifatanyije na FDLR ndetse n'abamayimayi bagabye ibitero bikomeye cyane, igitero gikomeye cyane, aho bavuga ko bari bitwaje imbunda, aho bari bitwaje udufuni cyangwa se ubuhiri, ndetse abandi bagakoresha imipanga n'inkota. Ibi rero ntibyaje kurangiriraho, dore ko iyi nkambi baje kuyitwika irasha irakongoka. Raporo y'umuryango w'abibumbye, harimo MONUSCO, hakabamo ONIB ndetse na OHCR, bemeje ko abaturage bari bari muri iyi nkambi cyangwa se impunzi z'abanyekongo zari ziri muri iyi nkambi, abagera ku 152 bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahise bahasiga ubuzima. Abandi bagera kuri 14 bo mu bwoko bw'abapfurero n'ababembe nabo barahapfira, dore ko bagendaga bahamagara babwira ababembe n'abapfurero ngo bave muri iyi nkambi baje ku ruhande. Ariko rero abo bose aba bapfuye bakaba bararasiwe mu kavuyo, ariko atari bo bari on target. Abari on target birumvikana ko bari abanyamurenge, aba bandi bapfuye rero nabo bari bagiye babitiranya n'abanyamurenge. Iki kintu gisobanuke neza, muri iyi nkambi haguyemo abapfurero n'ababembe bakeya, ariko ntabwo bivuze ko bapfuye nabo bari on target. Aba bapfuye kubera ko bari baturanye n'abanyamurenge mu nkambi, aba bapfuye kubera ko babitiranyije n'abanyamurenge. Ariko icyari kigenderewe muri nkambi ya Gatumba gisobanuke neza, n'abanyamurenge n'impunzi z'abanyamurenge zari zahunze ziva muri Uvira. Bakunzi bacu, ibi rero ntabwo byarangiriye aho, dore ko bamaze kwica abo baturage bari bari muri nkambi ya Gatumba, barayitwitse inkambi ya Gatumba, barayitwitse, utarishwe n'isasu, utarishwe n'umupanga, yishwe n'umuriro. Ibi rero bivuga ko ibi byose byamaze amasaha agera kuri 2, amasaha arenga 2 barimo kubarasa, kandi bivuga ko amakuru avuga ko hafi y'iyi nkambi hari ikigo cy'ingabo z'u Burundi. Ku bwa Domitien Ndayizeye, umugabo rero wayoboraga inzibacyuho nyuma y'intambara yayogoje igihugu cy'u Burundi, intambara y'abasivile ikiswe Burundian Civil War, Domitien Ndayizeye niwe wagizwe perezida w'agateganyo. Uyu mugabo rero akaba yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yaho impunzi zari zahungiye mu gihugu ciwe, rwose zari zicumbikiwe n'umuryango w'abibumbye HCR, zaje kugabwaho ibitero na FNL na FNL Parpehutu ya Agathon Rwasa, hakiyongeraho mayimayi ndetse na FDLR. Bivugwa ko abagabye ibitero muri iyi nkambi barimo bavuga igiswahili ndetse n'ikirundi. Reka tubabwire ko kandi harimo n'abavuze ko bumvishijemo abapfurero mu bari babagabyeho igitero, harimo abavugaga igipfurero. Ku munsi wakurikiyeho, bakunzi bacu, reka tubabwire ko FNL Force pour la Liberation Nationale, cyangwa se National Liberation Force, iyi rero ni FNL Parpehutu yari iyobowe na Agathon Rwasa. Uyu Agathon Rwasa reka tubabwireho ku ncamake y'amakuru yiwe. Agathon Rwasa yavutse mu 1964, avukira mu gihugu cy'u Burundi. Yahoze yayoboye Hutu Militia, cyangwa se umutwe witwaje ibirwanisho wavugaga ko uharanira inyungu z'abahutu. Uyu mutwe wamenyekanye cyane mu cyiswe Burundi Civil War, cyangwa se intambara y'abaturage yahariya mu Burundi. Ni intambara rero yamaze igihe kinini ibera hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho haje gusinywa amasezerano yo kuvanga ingabo ndetse no guhagarika imirwano. Bivuga ko Agathon Rwasa yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 1964, bikaba bivuga ko ari born again Christian, cyangwa se ari uwavutse bwa kabiri ari umukristu. Kubera ikibazo cya Gatumba kugeza n'ubu nyine kitarabasha kubonerwa inyishu, wakwibaza ngo se aba baturage baguye mu Gatumba, aba banyamurenge baguye mu Gatumba, baba barabonye ubutabera? haba hari icyakozwe kugira ngo ababikoze babashe gukurikiranwa mu nkiko mpuzamahanga babiryozwe?
ase amahanga yo ababivugaho iki, umuryango w'abibumbye wabivugaho iki? Tugiye kureba icyo leta y'u Burundi ivuga, tugiye kureba n'icyo leta ya Kongo yaba yarabikozeho. Bakunzi bacu, tudatinze mu magambo makeya, ibi byose, izi mpande zose tumaze kuvuga, nta ruhande na rumwe rwagize icyo rukora kuri ubu bwicanyi bwabereye mu Gatumba. Raporo y'umuryango w'abibumbye ndetse na ONIB na Monique byagaragaje ko aba banyamurenge bapfuye bishwe bazize uko ari abanyamurenge, bishwe bazizuzwe, donc bishwe kubera ko ari abanyamurenge. Ntabwo bishwe n'amabandi atambuka aja kunyaga, oya. Ntabwo bishwe n'abasahuzi, cyangwa se ntabwo bishwe bazira ko ari abarundi, oya. Bishwe bazira ko identite yabo ari abanyamurenge gusa. Ikibyerekana rero ni method of attack, ni uburyo babateyemo, umubare w'abapfuye ndetse n'inzirakarengane zahaguye. Ibi rero byose bikaba bivuze ko kugeza kuri ubu nyine kandi ntacyo umuryango w'abibumbye urakora. Nyuma y'irishwa ry'abanyagatumba, FNL Parmehutu yahise itangaza ko ariyo yagize uruhare, ariyo yishe aba banyamurenge, ariyo yishe izi mpunzi z'abanyamurenge zari ziri muri iyi nkambi ntoya ya Gatumba. Bakunzi bacu, FNL imaze kubitangaza, abantu baguye mu kantu, abantu benshi baratangaye cyane uburyo uyu mugambwe ushobora kwica abaturage b'inzirakarengane bangana gutya. Hanyuma FNL yaje kwinjizwa n'ubundi mu butegetsi bw'u Burundi, bahabwa imyanya muri politike, ariko ibi byose ntacyo byigeze bikorwaho. Igihugu cy'u Burundi rwose cyarabirebereye, aho cyaje kwiyegereza Agathon ndetse bamugira na visi perezida wa mbere w'inteko nshingamategeko mu gihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo nyuma yo kwica abanyamurenge, Agathon akanabyiyemerera, tubisubiremo, Agathon amaze kwica abanyamurenge akanabyiyemerera binyuze mu muvugizi wa FNL Parmehutu, bwana Pasiteri Habimana, Agathon yaragororewe. Agathon yaragororewe. CNDD FDD yaramugororeye imwinjiza mu butegetsi. Agathon yakomeje kwidegemza, nubwo abarokotse inzirakarengane ndetse n'abanyamurenge muri rusange bakomeje kwibaza uburyo uyu mugabo wakoze amahano akica abasivile barenga 168 b'inzirakarengane yakwidegemza, ubutabera ntibumukurikirane. Reka tubabwire ko kandi ibi byose byabaye umuryango w'abibumbye ubireba, kugeza kuri ubu nyine hakaba nta rukiko rurashirwaho cyangwa se enquête zimbitse zashirweho mu kubasha gukurikirana aba bose babigizemo uruhare. Abari babayoboye umuryango w'abibumbye, bari bayoboye Monique muri kiriya gihe, bagiye basimburanwa ariko nta gisubizo bigeze batanga. Kugeza kuri ubu nyine rero abanyamurenge bakaba bakomeje kurira, basaba umuryango w'abibumbye, basaba leta y'u Burundi, basaba na leta ya Kongo gukurikirana ndetse no kugira icyo bakora kugira ngo abasigaye, abarokotse babone ubutabera bw'abantu babo bishwe urw'agashinyaguro. Tukaba rero nka Mbera TV dusaba leta y'u Burundi kugira icyo ikora, guhamagaza mu butungane uyu mugabo Agathon akaryozwa ibyo yakoze, akagezwa imbere y'ubutabera ndetse akavuga n'abari bamushigikiye mu gukora aya mabi, akerekana n'abandi bose bamufashije kugira ngo babashe gukora iki gikorwa c'ubunyamaswa. Turasaba leta ya Kongo guhaguruka ikavuganira abaturage bayo bapfuye urw'agashinyaguro, bapfuye urw'akarengane. Turasaba Felix Tshisekedi guhaguruka akohereza intumwa ziwe zikajya gukora enquête, ndetse hakagira abafatwa bagafungwa bakaryozwa ubu bwicanyi bwakorewe hariya ku butaka bw'u Burundi. Amaraso y'inzirakarengane akareka kudahorerwa, agahorerwa cyangwa se akabona ubutabera. Turasaba umuryango w'abibumbye, turasaba ONU, turasaba Human Rights Watch n'indi miryango yose ishamikiye kuri ONU gukora iyo bwabaga abanyamurenge bakabasha kubona ubutabera bubakwiriye.
reka ngusabe utarakanda subscribe, ukanda subscribe, amakuru yacu, amakuru meza akaza kugereraho ku gihe. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, kandi ababuriye ababo mu Gatumba bagire kwihangana.